mwaramutse neza bakunzi bacu aho muri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe aho mudukurikira muherereye. Nyaboneka rero nta kindi musabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe, genda muri kanda ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Nibura abantu 13,000 bamaze kuba bagenda bakurwa mu twabo, cyane cyane nyuma y'imirwano ikaze cyane iri kubera mu bice bya Karehe hano muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho muri iki gitondo. Mu mirwano ikaze cyane rero ndaza guhita nkubitiraho yatumye abaturage bagera ku 13,000 bahunze mu gihe midugudu bahunze kubera iki byose bigufitiye kano. Ndaza kuba ndi muri aka gace kandi ndaza kugaruka ku mirwano ikomeye cyane, dore kubu agace ka Tishunguti kamaze kuba kagenda kabona nyirako mu mirwano ikaze cyane yari yaramutse kuva ku munsi w'ejo, yiriwe ku munsi wose iri kubera hano mu gace ka Zilalo. Turaza kuba tugenda tubigarukaho, nubwo kano gace ariko kaje kuba kagenda gafatwa. Amakuru atugiraho akaba havuga ko haje kuba hagenda harasirwa imbunda ikomeye cyane nini, yari umusada ukomeye cyane, ariko biza kurangira n'ubundi hagiye habona nyiraho. Ninde wahigaruriye? Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu, dore ko hano Karehe hakomeje kuba hagenda havugwa imirwano ikomeye cyane. Ndaza kuva hano muri Karehe kandi nerekeza hano mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira hashyizweho inzego eshatu. Izi nzego eshatu ni zishinzwe gukumira yuko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bagenda bagaruka muri uyu mujyi. Turaza kuba tugenda tugaruka kuri izi nzego, tugende tunareba ese izi nzego ziyobowe nande, ese zahawe izihe nshingano. Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Mu gace ka Muramvira, FARDC kandi n'abarwanyi b'abarwanashyaka babo bafatanyije n'ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo bongeye kuba bagenda basubiza inyuma cyangwa se birukana umutwe w'inyeshyamba za M23 hano mu gace ka Muramvia, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ni mu mirwano ikomeye cyane yari yaje kuba igenda ibera muri aka gace cyane, dore ko ubu ngubu inyeshyamba za M23 ziri gushaka uburyo zagenda zijya muri kano gace ka Kalonge, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri ya nkuru, ni inkuru yaje kuba igenda ijya hanze. Nyaboneka yavugaga yuko byanze bikunze hashobora kubaho impinduka muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse na Alias Favor. Ese iyi nkuru ibyayo bimeze bite? Ubu akaba haje kuba hagenda hasoka verisiyo nshyashya kuri iyi nkuru ijyanye nuko ubu maginga yangaya muri uyu mutwe wa M23 bitagiye kera shobora kuba haza kuba hagenda habamo impinduka mu buyobozi bw'uyu mutwe wa Alias Favor. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda mva ahangaha kandi mitenerekeza hano mu gihugu cya Turukiya kuri ambasade y'abanya Isirayeli kagabwe igitero gikomeye cyane. Iki ni igitero cyagabwe nande, ese cyahitanye bangahe? Byose ndaza kuba ngenda mbigaruka aho muri aya makuru yacu agiye atandukanye. Sudani y'Epfo kandi Perezida Salva Kiir akaba yamaze kwirukana umwe mu bayobozi bakomeye hano mu gihugu cya Sudani. Yamujijije iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi ku gihe narengwa cya Donald Trump cyo kuba hafunguwe cyangwa se hafunguwe umuhora wa Hormuz. Hakaba ahubwo ibihugu byo muri Aziya byaje kuba bigenda bisinyana amasezerano ya Irani. Aya masezerano ya Irani byagiye bisinyanya nabyo bino bihugu byo muri Aziya avuga iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Nyaboneka rero reka ngusabe nkandira like ndetse na subscribe. Nyaboneka genda twereka ko uhari, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho.
natinze cyane ndaza guhita mera hano ku miripuko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane yaje kuba igenda iba magingo aya ngaya hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 mu rugamba rukomeye cyane yari yiriwe irwanamo hano muri Karihe n'abarwanyi b'itsinda rya coalition ya FARDC ifatanyije n'ingabo za FDNB, ingabo z'abarundi ndetse na Wazarendo ndetse n'abacashuro na FDLR mu bitero bikomeye cyane byiriwe umunsi wose. Bikaba ibi bitero byatumye abaturage bagera ku bihumbi nibura 13 bakurwa mu byabo kubera iyi mirwano yaje kuba igenda iba kuri uyu munsi. Muri Karehe kandi hakomeje kuba hagenda havugwa iyi mirwano muri Ziraro, umutwe w'inyeshyamba za M23 ku bitero waje kuba ugenda ugaba hano muri Karehe. Aba baturage 13 nibo bamaze kuba bagenda bava mu byabo nk'uko byaje kuba bigenda bitangazwa na societe civile. Magingo aya ngaya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ukaba wamaze kuba ugenda ufata agace k'ingenzi muri teritwari ya Karehe. N'umujyi muto wa Tushunguti uherereye muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wigaruriwe n'ihuriro rya Alliance Favor AS M23 KUYU wa kabiri itariki ya 7 Mata umwaka w'ibihumbi 2026 nk'uko byemejwe n'amakuru atandukanye y'imboni zacu ziva muri aka gace ndetse n'ibinyamakuru byose byandikirwa hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umujyi wari uzwi nk'igicumbi gikomeye cyane cy'imitwe yitwara gisirikare ya Wazarendo iyobowe n'uwita Generali Kirikicho. Tushunguti ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu by'umutekano cyane cyane muri aka gace nk'uko ari urufunguzo rufasha kugenzura imigendekere myiza y'ibikorwa bya gisirikare n'ubuhahirane hagati y'uduce dutandukanye twa Karehe n'utukikije iyi Karehe. Kuyifata k'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 bishobora guhindura bikomeye cyane isura y'imirwano iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu duce twari dusanzwe tugenzurwa na Wazarendo n'abafatanyabikorwa ab'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kakaba ari kamwe mu duce nakubwira ko twaje kuba tugenda dukwikirwamo imbunda ikomeye cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, aho bivuga ko imbunda ya BM Fontine yaje kuba igenda itwikirwa muri aka gace. Andi makuru kandi akaba avuga ko bimwe mu bifaro bigera kuri 3 byose by'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 byaje kuba bigenda bitwikirwa muri aka gace, ariko baza kuba bagenda n'ubundi banga bigarurira aka gace. Ni agace ubona ko kaguyemo imirambo myinshi cyane ku ruhande rw'abarwanyi ba Wazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi zikaba zaje kuba zigenda zihatakariza umwe mu basirikare bafite iraka rya Serija, uwo akaba ari yitwa Ntirandekura nk'uko tubikesha imboni yacu iri muri aka gace. Andi makuru kandi akaba yemeza ko n'ubwo uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zafashe kano gace nazo zabashije kuba zigenda zihatakariza abasirikare bagera kuri 6, bandi bagera kuri 3 barakomereka. Amakuru akaba avuga ko ahagana ku isaha y'isa 2 z'umugoroba hagaragaye amwe mu mambirasi ndetse n'abaganga b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bariho bagenda batora abakomeretse ndetse n'imirambo bagenda bayigiza ku ruhande nk'uko tubikesha imboni yacu iri muri aka gace. Amakuru aturuka aho imirwano yabereye kandi agaragaza ko hari hamaze igihe humvikana imirwano ikomeye hagati y'impande zombi, aho AS M23 yashyize imbaraga mu kugota ndetse no kwinjira muri uyu mujyi. Ibindi bice byose yararetse ngo barayikubita, ariko yoyo ishaka kuba igenda ifata iki kiraro cyagendaga gisapotinga bimwe mu bice byose byinjiraga muri iyi ntara cyangwa se muri hano muri Karehe, kugira ngo nibashe kuba yagenda ifata kano gace izabashe kuba yagenda ibuza
ibuza sapoti zagendaga ziba hano muri Karehe zose, ndetse no kuba yagenda ikumira bimwe mu bice byose bigenzurwa n'aba barwanyi ba FARDC na Wazalendo kubona ubufasha bwaba ku by'ibiribwa ndetse n'ubundi bufasha, kubera ko ibyo kwiga abantu basirikare bose bagendaga bifashisha ngo bikaba byavuga muri uyu mujyi izi nyeshyamba za M23 zabashije kuba zigenda zifata. Mu mateka kandi ngo mu mateka y'aka karere ka Karehe n'uturere tuyikikije twakunze kuba indiri cyane cyane y'imitwe yitwaje intwaro, harimo Wazalendo ndetse n'indi mitwe yose irwanya inyeshyamba za M23 nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa. Nk'uko rero kwigarurira aka gace bikaba ari byo byatumye nibura abaturage bagera ku bihumbi 13 bakurwa mu byabo kubera imizinga y'imbunda ziremereye cyane zakoreshejwe muri ibi bice. Ngira ngo nimba turi kumwe, nimba ahantu haje kuba hagenda hatwikirwa imbunda ikomeye cyane ndetse n'ibifaru, murumva yuko nyaboneka ku ruhande rw'abaturage ho ibintu ntago byari byoroshye cyane. Rero aba baturage bakaba aribo bamaze kuba bagenda bahunga bakura akarenge bakukiza akarenge kabo muri ibi bitero bikomeye cyane byazaga kuba bigenda bibera muri aka gace kaje kuba kagenda nyine kigarurirwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Magingo aya ngaya izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 zikaba zamaze kuba zigenda zihakambika, kandi amakuru atugeraho akaba yemeza yuko bamaze no kuba bagenda batangira kuba bahacukura communication no mu buryo bwo kuba bahirinda. Indi nkuru kandi ikabivuga yuko igihe icyo ari cyo cyose bitewe nuko kano ari kamwe mu duce twari dukomeye cyane kazaga kuba kagenda gafasha aba barwanyi b'inyeshyamba za M23, hashobora kuba hakongera kuba hagenda haba imirwano. Vuyano muri Karehe kandi reka mpite nerekeza n'ubundi cyane cyane hano muri Minova hari kuvugwa amakuru akomeye cyane. Muri Minova hari umwe mu maradiyo cyangwa se hari umwe mu bayobozi ba radiyo ikomeye cyane hano muri Minova wari waragiye atabwa muri yombi n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Uyu akaba yaraje ko bagenda atabwa muri yombi mu minsi yashize nk'uko twaje kuba tugenda tubigarukaho, akaba yamaze kuba agenda arekurwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23, dore ko yari amararanywe igihe umuryango wiwe warashakuje biza no kugeraho bamukurikirana cyane, bityo uyu mugabo akaba yongeye kuba agenda agaragara. Uyu muyobozi wa radiyo nyuma y'iminsi myinshi afunzwe n'abarwanyi ba M23, ubuyobozi bwa Top Biz uherereye iminova muri aka gace mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, akaba yararekuwe ku itariki ya 3 nk'uko bivugwa n'abantu benshi bo mu gace barimo KUYU munyamakuru wo kwiyi radiyo. Uyu munyamakuru aganira n'ikinyamakuru bita Actualité Sud yavuze ko Espoir Mbata yagarutse mu kazi k'uyu wa mbere w'itariki ya 6 Mata umwaka wa 2024. Espoir Mbata yatawe muri yombi n'abagabo ba M23 ajyanwa gufungirwa i Goma. Iri fungwa rye ryamenyekanye ko rifitanye isano n'inkuru yatangaje kuri radiyo ye ivuga ko inyeshyamba zizava mu mujyi wa Minova hagati y'itariki ya 23 n'itariki ya 28 Werurwe nk'uko byazaga kuba bigenda bitangazwa. Mbere yuko arekurwa umuryango w'ababyeyi ba Espoir Mbata n'abagenzi be basatse ahantu henshi hatandukanye mu gufungirwa muri aka karere, dore ko bazaga kuba bagenda bareba ngo uduce twose birukanka bashaka yuko uyu mugabo bareba ko ariho yabari, ariko bikaza kuba bigenda byanga kuko ntago bigize babasha kuba
bagenda bamubona uyu mugabo Espoir Mbata. Magingo aya ngaya rero umuryango we ndetse n'abakorana nabo bakaba bishimira ko yabashije kuba agenda arekurwa akaba yasubiye mu kazi kiwe. Ngira ngo nkiri hano igoma muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 byaravuzwe yuko umuyobozi bita Corneille Nanga yabagiye kuvaho agasimbuzwa hakajyaho umugabo uyu nta wundi akaba ari Joseph Kabila. Nyuma yuko rero ibi bije kuba bigenda bitangazwa, uyu mugabo bikaba bifitanye isano na bimwe mu byagiye bijya hanze byagendaga bivuga yuko nyaboneka Joseph Kabila aramutse yemeye ko yayobora uyu mutwe wagenda ngo ugira imbaraga zikomeye cyane ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko uyu mugabo yabasha kuba yagenda atuma bamwe mu bajenerali bari mu gisirikare cya FARDC babasha kuba bagenda bamwiyumvaho, kandi n'abaturage batiyumvamo neza uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 bakaba babasha kuba bagenda biyumvamo uyu mugabo. Mu minsi yashize nibwo hagiye hacicikana amakuru ya bamwe mu bayobozi b'umutwe w'inyeshyamba za M23, nubwo bitigize bibasha kuba bigenda bisakuza cyane, bagendaga bahohotera ndetse banakoresha ibikorwa bitari byiza bamwe mu bitsina gore cyangwa se bamwe mu bagore bakoranaga n'uyu mutwe, cyane cyane hano mu mujyi wa Goma. Muzi bamwe bagiye bafata bagakurwa ku buyobozi. Rero nawe uyu mugabo nubwo byahishiriwe cyane, hakaba hari inkuru yazaga kuba igenda isohokana, dore ko hari namwe mu mavideo yagiye ashyirwa hanze cyangwa se yagendaga avugwa ashyirwa hanze yuko uyu mugabo nawe yaba yari ayarimo, nubwo nta gihamya cyari gihari kuri uyu mugabo. Bityo rero uyu mugabo igihe icyo ari cyo cyose akaba araza kuba agenda asimburwa na Joseph Kabila. Byanze bikunze rero reka dutege iyi nkuru ngo tuba tuyibahaye mu bambere nka breaking, tuzaza turi kuba tugenda tuyibahamiriza cyane cyane nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ni mu gihe kandi uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 kuva mu gitondo cyane mu mirwano ikomeye cyane yaje kuba igenda iba, ubu uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ukaba wamaze kuba ugenda ufata agace ka Tushunguti. Aka ni agace kari hano muri Ziraro, cyane cyane hano muri Ziraro. Ibi bikaba byaje kuba bigenda bituma umutwe w'inyeshyamba za M23 zirushaho kuba zigenda zifata imwe mu mijyi. Ibu rero nyuma yo kuba bagenda bafata aka gace, bikaba ngo byamaze kuba bigenda bitera impungenge ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse binatuma ngo bongera kuba bagenda babyuka ndetse banikangurira kuba bakongera kuba bisuzuma bareba. Akaba ariyo mpamvu hano muri Uvira haje kuba hagenda hashyirwaho inzego eshatu. Izi nzego zishinzwe kuba ngo zigenda zigenzura nk'uko tugiye kuba tugenda tuzinjiramo. Mu mujyi wa Uvira hashyizweho inzego eshatu n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'abawazalendo, cyane cyane abawazalendo bakaba aribo bashinze izi nzego eshatu. Izi ni inzego ngo zishinzwe guhangana n'abarwanyi ba M23 n'abafatanyabikorwa babo nk'uko byaje kuba bigenda bitangaza. Urwego rwa mbere kandi rero ngo ruzayoborwa n'uwari ahangaha muri aka gace n'ubundi wari usanzwe uri hano muri Uvira, bamwita Yakutumba. General Yakutumba rero akaba afite inshingano zo gushaka amakuru y'abantu bakorana n'inyeshyamba za M23 ndetse no mu buryo bwose bushoboka bwo kuba babasha ngo kumenya ndetse no gutanga raporo y'uko umunsi wose wagenze hano muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse no kurebana n'ababa ngo baha amakuru aba barwanyi b'inyeshyamba za M23, kubera ko ngo haje kuba hagenda hagaragara yuko muri aka gace byanze bikunze hari bamwe mu baturage baba bakorana n'izi nyeshyamba za M23 babasha kuba bagenda baha uyu mutwe
tumwe mu duce aba barwanyi ba wazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi baba barimo, kugira ngo uyu mutwe ngo ubashe kuba ugenda urasa target kuko uba ubifitiye amakuru. Rero uyu Yakutumba akaba ariwe uzaba uyoboye aka gace. Urwego rwa kabiri kandi rukaba rufitwe n'uwo bita Ngoma Nzito. Ngoma Nzito numwe mu bantu nabo ngo bazagenda babasha kuba bagenda baba hafi cyane cyane muri defense ziri muri uyu mujyi wa Uvira ku barwanyi baba wazarendo, bakareba nimba nta bikoresho na bimwe babura kugira ngo babe bari concentrate n'uyu mujyi, kugira ngo utongera kuba wagenda usubira mu maboko y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nkuko bikomeza kuba bigenda bitangazwa n'aba barwanyi ba wazarendo. Urwego rwa gatatu kandi rukaba ruyobowe na Alex Dunia. Alex Dunia akaba ari umwe mu bantu ngo bazashyira mu bikorwa cyane cyane mu buryo bwo gufata ndetse no gucunga discipline y'abarwanyi baba wazarendo, kuko muri uyu mujyi wa Uvira haba ibirego byinshi cyane kandi ngo biba bigenda bigaruka kuri bano barwanyi. Bityo rero ngo bakaba bavuga bati ntago bacungira umutekano abaturage, kandi ngo nta nubwo abaturage bo muri Uvira babizera cyane, mu gihe baba bakomeje kuba bagenda bagaragara yuko bakomeje kuba batuma uyu mujyi wa Uvira abaturage bawurimo batabizera kandi batanatekana, kubera ko nyaboneka nabo bajya basubiranamo ndetse hakagenda hanashinjwa yuko baba bagenda nabo ubwabo biba ndetse bakanateza umutekano muke muri aka gace. Mvuyanga kandi reka mpite nihuta nerekeza hano muri Muramvira. Muri Mvira FARDC ikaba yabashije gusubizayo ibitero yari yaje kuba igenda igabwaho n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 nkuko amakuru yacu abitangaza. Itsinda rya FARDC ryatsinze inyeshyamba za M23 n'ifishuti zazo cyane cyane mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, cyane cyane mu bikorwa bikomeye cyane byamaze igihe kinini mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Bakaba bahanganye n'igitero gikomeye cya FARDC aho inyeshyamba zahunze nanone mu gace bita Muramvia. Ubu iyi Muramvia ikaba iri mu maboko y'abarwanyi kare cya wazarendo kiri gufatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu kurwanya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Iyi Muramvia rero ikaba nk'imwe mu gace kane gakomeye cyane. Ubu abarwanyi b'umutwe wa M23 kandi bakaba bamashije kuba ngo bagenda bahunga berekeza cyane cyane aho ngo bashobora kuba bagenda batera agace bita Karogwe. Aka gace ngo ka Karogwe nako aba barwanyi b'inyeshyamba za M23 bikaba hari impungenge yuko ariko gace kaba gakurikiraho zaba zigiye kuba zagenda zataka umunsi ku wundi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi nyarukiye hanze muri Turukiya, ambasade ya Isirayeli ikaba yamaze kuba igenda igabwaho ibitero bikomeye cyane. Ibinyamakuru byo muri Turukiya biratangaza ko abantu 3 bapfuye, abapolisi 2 barakomereka mu isura yabereye hafi y'inyubako irimo ambasaderi wa Isirayeli mu murwa mukuru wa Istanbul. Ni ukuri uyu wa kabiri ubwo abantu 3 bitwaje intwaro bageragezaga gutera ambasade ya Isirayeli ariko bicwa n'abapolisi ba Turukiya. Amashusho y'ibiro ntaramakuru Reuters yerekanye umupolisi akuramo imbunda kandi yikinga amasasu. Undi muntu yagaragaye ava amaraso menshi cyane. Umunyamakuru Sinimu Keresoglu wa Al Jazeera yavuze ko ako gace inyubako ya ambasade iherereyemo gatuwe cyane kandi kakaba karimo ubucuruzi bwinshi, harimo n'ubucuruzi mpuzamahanga hamwe n'abantu ibihumbi bakorera hafi y'iyo ambasade. Yongeyeho ko ambasade ya Isirayeli iri mu igorofa rya 7
ry'inyubako ndende muri ako gace ku muhanda wa Buyekapre mu karere ka Besiktas muri Istanbul nk'uko byazaga kuba bigenda bitangazwa. Iyi ambasade ya Israel rero ikaba ibashije kuba igenda yatakwa nk'uko bikomeza kuba bigenda byerekana yuko ngo igihugu cya Iran cyangwa se bamwe mu bayisilamu ba Iran baba bamaze kuba bagenda bagera hano muri Turkey mu buryo bwo kuba babasha kuba bagenda bivugana bamwe mu bayobozi ba Israel, ariko kaba hatari hatangazwa nimba ari umwe mu bayobozi b'iyi ambasade babashije kuba bagenda bagwa muri iki gitero cyabaye. Ni mu gihe kandi perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir uyobora ishyaka riri ku butegetsi bwa CPRM yirukanye perezida w'inteko ishinga amategeko y'inzubacyuho TNRI Jemma Kumba, maze ashyiraho Joseph Ngere Pacheco ngo amusimbure. Kumba umuyoboke mukuru wa CPRM akaba n'umuntu wa hafi wa perezida Salva Kiir, yabaye perezida w'inteko kuva mu mwaka wa 2021. Ntabwo yigeze ahabwa inshingano nshya, ivanwaho rye rije nyuma y'amatora yo ku matora yo kumuvanaho icyizere yakozwe mu ishyaka rya CPRM muri iki cyumweru gishize bitewe n'imiyoborere mibi na ruswa yagiye ivugwa. Inteko ishinga amategeko yasabye kandi gusimbuza perezida wungirije wa kabiri w'inteko Parwema Wore Alonge. Perezida Kiir yasohoye iteka ryasomwe n'umuhwituzi mukuru wa CPR CYO Odongi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, anemeza ko mbere iyo wari ahagarariye cyane cyane muri West muri leta ya West Equatoria nka perezida mushya w'inteko. Iri teka ryakuweho longa maze rishyiraho Abuki Payiki Ayiki, umudepite uhagarariye intara ya Malakia muri leta ya Ampo Naire nka perezida wungirije w'inteko ishinzwe imari n'ubutegetsi hano mu gihugu cya Sudani. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nerekeza cyane ngira ngo amasaha Donald Trump yagiye atanga ayegereje cyane nk'uko tubikesha ikinyamakuru BBC, ahubwo ibihugu byo muri Aziya byamaze kugirana amasezerano n'igihugu cya Iran. KUYU wa mbere perezida Donald Trump yakangishije kurimbura igihugu cya Iran mu ijoro rimwe niba itemeye amasezerano yo kongera gufungura umuhora wa Hormuz bitarenze saa 2 z'ijoro ku isaha y'i Washington kuri uyu wa kabiri, ni kuvuga mu masaha 8 z'ijoro zo kuwa gatatu ku isaha yo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Burundi. Ariko ni imbere y'icyo gikangisho gishyashye ibihugu bimwe byo muri Aziya byamaze kugirana amasezerano n'igihugu cya Iran atuma amato yabyo akoresha iyo nzira y'ingenzi cyane mu bwikorezi bwo mu mazi magari. Ibihugu byo ku mugabane wa Aziya icya vuba ahaye cyane ni Philippines mu buryo by'umwihariko byashishikarijwemo no kugirana amasezerano na Iran kuko ubukungu bwabyo bucungira cyane ku ngufu ziviva ku kigobe cy'Abarabu. Iyo nzira y'ingenzi cyane cyateje ubushyamirane mu bukomeye nyuma y'uko Iran yihimuye ku bitero byo mu kirere bya Amerika na Israel igakangisha kugaba ibitero ku mato inyura muri uwo muhora wa Hormuz. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byatangiye kuzamuka cyane kuva habayeho ihungabana kuri iyo nzira ifunganye y'amato inyuramo kimwe cya gatanu
cy'intwaro ngufiya cyane cyane zikoreshwa kuri iyi si. Mu cyumweru gishize Donald Trump yavuze ko Amerika idakeneye ibikomoka kuri peteroli byo muri icyo kigobe cy'Abarabu. Hashingikaje cyane ibihugu bicuruza ku ngufu zo muri ako gace muri aka karere, kandi amato y'intambara yo mu muhora wa Hormuz ndetse agafata imbere cyane cyane, ndetse no kuba hakomeza kuba hagenda herekana yuko ibintu bikomeje kuba bigenda biba. Mu byumweru bya vuba aha bishize ibihugu byinshi byo muri Aziya birimo Pakistan, Ubuhinde, Filipini byagiranye amasezerano na Iran kureka amato amwe akanyura muri uwo muhora mu mutekano. Ubushinwa nabwo bwemeye ko amato yabwo nayo yakoresha uwo muhora wa Hormuz kugira ngo babashe kuba bagenda babona inzira yoroshye cyane yo kuba hagenda haboneka iyi peteroli ndetse n'ibikomoka kuri gaze.